Saya 4 minit power posin ini dia. Jadi boleh lo. Labang so nomati konsekuensi lo. Meeting gini ji pura binonget ke ladak kalibon hune cini teng pulau tangte. Alang itu hambong hierong taho lapan kah rang mukrang bethe bethan dah langsung si permission penang lo. Setelah BJP tu mang permission ang dipeda. Kalang adi. Lagi cengsi kali lo. Nomati lapan kah kaprek bisi kala nomati lo. Meeting ler kapat dulu pulau tangte. Napa sih sakdun. Deh. Lasi labang so space kikim hotel ta munit tutum nang kahelat don kan cenglo rong bithe munit ka cekhang don nang pini abang ken upiha bil ki pi bo bil ki pi do ningkan pho ningkan capso se bil ki pi pe lisan bang ke pini bang ke em ba msc bang ke ka cekhang do hemlo bil pi po lasi PSL se tu meeting nang biar matik lo bon son bil tolong labi kan bang kapre konsekuensi lo ta asi nomati konsekuensi arah depan isi ke cunil itu mah nale tu bilong dah perang ate nomati long lacot kalina nile tu PSL tu meeting nang bio lan no apo sila acici caca bilong dah long la pobonang itu kapre konsekuensi entah lalu lasi alam bang ya dolang kacatana ini pulau tangte serta nili isi ini alam tan sebagai judat po dah ini tu Karbiang long Sikshidullah habar lake Sikshidul to the Constitution of India paragraph 20 ateng pelutang te angding ping ko inteng pelutang te daga tribal area putok dak lo ada tribal area putok dak tribal area putang dera thige longle phelang ban cheng lok political la hem phu punon ajat setame ilitum tribal atum sa hem phu sakuri leklami punon komani abang phu MEC ba election thuri punon contract lagi punon long lele nami punon ayam punya tribal atau lake constitution masih top dah la top dah kian sita non la BJP lo ke Japon alidar pada cekrong atu along meeting long melikan injet long lo 60 long ke top awe ke ciaso panamen than enangi punoh top te lapu sekan injet le lahaya video record ke non ada ke ada tokpe pulau tangte ente halat tribal area bukan kopi lonte lanang than te India constitution lo mata dake bihari atum chot hindi atum silam hindi alam dan inje atum sila dake election thro long chodi sakuri long chodi pu tokpe he Chinese atum Pakistan asor Amerika asor dak election thro donong le pine bukan tokpe seta constitution masih India is for Indian pulau kante India ada constitution masih India soal halo langsung nak sih dan ini tuh England soal hal kapang rijem hal ke 60 la constitution ang pialo ni tuh pak kapang rijem dah mana ini ada PHL silo alang itu BJP lidah nong kapang baru berapa itu melidah pakai komun side kipu ketum side ruang masuk side dakel itu England soal selection for long coba ini sakuri dah long coba ini long lea pota dah long coba ini kontrak dalam contoh nanti, EMCM council dalam mesti cara contoh ini bukan, IPHL sih tu mangga keluar, mangu tapi BJP li dah nunggu pasal mangu tu, BJP long ke dua tu kopi pasal mangu abis nongat ke ratung 60 tu dah Constitution of India aning dok BJP long ke dua tu lakukan BJP FIFI gitu kreatif mah, 60 tu lah Constitution aning dok mana Indian Constitution aning dok aron karkan hello lah tu makam ini ada non tribal pembahan council pacapen pun ada deputy speaker pidana komersil atau mana authority pilo council 60 dolar jakong komersil atau mana pilo aron karkan kali lah malah lah coba kali lah 60 ke bio autonomous state nahi itu are Indian Constitution article 244A na itu prohibit ha BJP lah kan ke BJP long ke dodun lah ke jangdun dengan tu article 244A long opisi dong lo Indian Constitution article 244A lo harus ini replika pilong itu kalau hello Karbiang lo lah kan ke di Mahasau NC Hill lah longri ini apa ke autonomous state PU autonomous state Kimur lah so autonomous state Kimike 60 tu dah Constitution of India paragraph 20 angdeng pingkoi pensa autonomous state Kimji 60 tu angdeng pingkoi pen ala jong si abe program autonomous state Kimun
Antara 6 schedule nang ping ko lang opposite daw. Tribal area kalau tangke lake kupilo autonomous state long sita lake inlong aswatu ma farman autonomous state lo autonomous state kini pulo tangke paragraph 26 bulan aneng ping ko basi kinji mane hem kim lo pulo tangke itu ni jok par javeji lasa saksi autonomous state kini pulo tangke 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 basi kinangji ante BJP la pangkala Congress AICC तुम ला 6 schedule बियो चोदो दे बुkan hinja तुम नाले तुम hem kikim नाले तुम hem kikim nu joga wepin hem se kikim mangko charju na topo nu joga wepin naले तुम hem kimunji ma kimune lage BJP तुम lage non creation jipi nahi lape lake jang do nanglang BJP apana ninge do atu indirectly to BJP apan ka support do na tu akapra political party itu labang solam 6 schedule go back 6 schedule biyo batu la so putha clarification jipi thana itu Lasi, 6 schedule ada kalau tangke autonomous state ke kimune, autonomous state anu jok, autonomous state kiasa isia hem lo, isia hem prek lo, la bangsa hem kiki malong anu jok ke 6 schedule lang pin koi halu, lake constitution lang dam lo bulo tangke thek longpo. Non ke mobile dokai kante, mobile hala langon nang itu, Google lo check danon, article 244A autonomous state kiki ni pipen lo. Hadak tok nang itu Google lo langon thek longpo, paragraph 20 to the 6 schedule of constitution of India na zeki munji. Lasi, ini tu PHLC pen gaya lah hello, jadi hemprek long nanti, lah bangsa hemprek ke hang ahut, 6 schedule tang rak nanti. Jauh si 6 schedule jauh si tum cebar pit puluh tang pe, ini tum ke hang hemprek ke lake general state siman puluh lagi, general state puluh tang pe lah dak 6 schedule aja kong kamalu, lake kibe kice kado kabe tum antara dak dolong. Setelah itu PHLC pen ke hanga hemprek ke BJP Congress akapre political party pen ke hanga hemprek pen praktik lang nilitung ke autonomous state langi setelah 6 schedule ta ilitung lang nangji lahelu autonomous state aloga 6 schedule sa nangji 6 schedule jong silitung long lo polotang te non Meghalaya sama khako Meghalaya ta bang 6 schedule to the constitution wajah paragraph 20 te masih bang state palong lo Pinier ni Meghalaya lo 90% of pinier ni kami Meghalaya ke tribal states in Mano pinier ni Inglong masuk konsep ini apa yang lo people lo kalau nanti KPKC itu nongli namun nongli Meghalaya Sakuri nongli lah tu election hukum nongli lah tu trading license abe kalau nanti pihak bepar klaim nongli lah hello 60 dolar jakong Jauh sini tu mau 60 dolar jakong tangga kalau nanti vote ki jogi paragraph 27 apa yang kalau nanti electoral roll vote ki jogi pantang ladak aki milikam council pen salam longpu pulau tangte itu Inglong masuk konsep election kami jogong conanji election kami thulong conanji Sakuri tamil itu si cipilong conanji trading license tamil itu la non tribal memang la council pen trading license si isu se pulau tangte latung pan ghum tim talatung bilong le Seta pini nang itu ha utung aji parkha damon dendong damon dokungka damon hauraghat ga bisi lo lage la mo lage the bahari tum trading license rupa hai abita hai seta la hotel susu sa pen cheng lok la pan ghunti biskut ke jor tum an gala tum trading license sa gelo tab Meghalaya kara sonong le lake 6 schedule to the constitution of India paragraph 10 long sedak se top dako council pen authority pipeti gala tum ajat me business ta me klamong le laki kelang selat tu panali, komanya kai pan kelang selat tu panali. Hala Bihari Bengali bangke cia tu masam akuti apai ke doa mulai tu mungkin itu Inglong so Karbi Dimasa Kuki ke Holaya tribe satu nil tu lak kep anda awe tu ke Jepang baru mulai. La lak kep tau ya kai tu mah dapat jogi apa bang napa dong kip dari apa bang itu mana oleh napa cerai dari apa ini tu mah political power napa cerai dari apa sih ini tu PHLC bangke 6 schedule Jepang tangan ji. Nah halo kelang selat kali Langselat kau tak mungkin panggil. Lagi hala BJP tu sikan hinje. Hala KPKC sudah mana langselat nahi boleh. Ni tunggu langselat lagi kan. Mungkin le tunggu methang ada kecerai panggil, methang ada kai cerai panggil. Le tunggu constitution ke tunggu orang kau pola. Lah hello. Lasi, apa dah dulu yo minit apa dah lo. Lasi, ini dan mau mati lo cok kali lo. No le panggil bang jilang mana bangke. Tar biang lo konsekuensi kau rato. Lah panggil di mahasiswa lo konsekuensi kau randar ke. Pangrung pet konsekuensi pokep selesai. Arada tu non ke bangji surhini rang korapi MP election apa hal bangke APHLC mata itu masal jai dapat apa vote bukan pahai dunsi ini tu makai mang nengkan proxy kep selesai dah congho
Ili tuma pusar fisar itu penangan cewek tanglo. La bangsa autonomous state ke palong apa? Lapen ke 6 shedule ke pangtangi apa? Ili tum Delhi parliament nong am cotoy dun rona. Lah halo. Masih lahan tan sin ili lam te pier golo. Kardo.